kuNkulunkulu imvu yinye inevelu lelingana timvu leting-99. Utawukhumbula phela kutsi uma lo melusi lonetimvu letilishumi alahlekelwe ngileyodvwa, ushiya leting-9 ayofuna yinye. Akasho ukuthi hhayi angichubeke ngoba letinengi nati tikhona, kepha uthi ngitayifuna lelahlekile ngize ngiyithole. Wake waticabanga yini kuthi umcoka hhayi ngoba uyi-crowd, kepha umcoka kakhulu unevelu lelingana bantfu labang-8 billion emhlabeni uwedvwana. Nkulunkulu wakudala ngemfanekiso wakhe, ngiko umcoka kangaka kuye. Nasi sinkwa selusuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele encwadzini ya-Isaya sahluko 40, sibuke yena verse 29. Livi leNkosi lithi ubapha emandla labo labakhathele, awanzise emandla alababuthakathaka. Nalabasha bayaphela emandla, batsinwe, nemajaha ayakhubatela, awe. Kodvwa labo labethembele kusimakatsi bathola emandla lamasha. Bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti, bayawugijima bangatsinwa, bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Angisati isimo sakho. Mangabe kumbe ungumtali, kuyenteka ube ngumntfwana, ube nemntfwana. Lo mntfwana lo abe kunayo isizini yekuphelelwa ngemandla. Ake sewucabange isihlahla selimbentshisi ebusika, mangabe wakwasibona, noma sihlahla nje lesitsite sesithelo noma semkotapeni. Ngesikhathi kusebusika le ndlela ezohloka ngayo emacembe sibe dry. Ungaze usithatha usithode uyocalela umlilo. Kanti lo mlilo utawubasa kanye, awuphindzi sibe khona lesihlahla. Kepha wasibeketelela kulobo busika, lihlobo njalo malifika utawuthola sithelo. Loku lebe ungakuthola kanye makulukhuni, uthole umlilo, ukuthola for the rest of life uma ngabe ubeketele ngesikhathi sesizini yaleso sihlahla masi-dry. Mangabe unemntfwana, mangabe unesihlobo, noma nguwe, ungatikhathi off, ungatibasi ngesikhathi sebusika. Loyo mntfwana ungamlahli ngoba uku-dry season, ngoba uNkulunkulu lithi labethembele kuye utawubapha emandla lamasha. Ngize ngikhumbula Pawula wake wakwatelana naBarnabas ngenxa yaJohn Mark. John Mark angimati umntfwana ebantfu waphelelwa ngemandla njani naye ahamba nebapostoli. Baze behlukana bapostoli, wehlukana Barnabas naPawula ngenxa yaJohn Mark. Kepha mase uphinze ufunza Timothy wesibili sahluko 4 verse 11, sewuthi Pawula kuTimothy abokuta naJohn Mark ngoba ulusito kuye. Pawula wake wamlahla John Mark kani bekasesikhathini sebusika aphelelwe ngemandla, atsiniwe, wasuyamlahla. Kepha John Mark waphindze wathola emandla lamasha. Ungatilahli, ungatibali off, ungasho ukuthi mina angiphindze ngifakaze, angiphindze ngishumayele, angiphindze ngisite umuntu. Cha, yisizini le-dry. Ungasho ukuthi umntwana wakho ngeke uphindze umsite, ngeke uphindze umnake, ngeke uphindze wente lokhu naloku.
cha, yesizini le-dry utawathola emandla lamasha. Bese wenta njani? Lithi utawukhuphuka njengelusweti. Haleluya, amen.